Kažu da ispod ruševina drevnog Jerusalema, ispod stijene gdje se danas uzdiže Al-Aksa, leže zapisi stariji od kraljevstava i naroda. Zapisi koje je ostavio čovjek kojem su pokoreni vjetrovi, ljudi i džini, Sulejman, Božji poslanik i kralj. Sulejman a.s. je vladao mudrošću, ne magijom. Naredio je da se sve tajne i zapisi o sihru, koje su širili šejtani, sakupe i zakopaju daleko od ljudi, da niko više ne padne u iskušenje znanja bez pokornosti Bogu. Ali, nakon njegove smrti, šejtani su raširili laž. Sulejman je vladao pomoću magije i ljudi su povjerovali. Tako je počela potraga za skrivenim knjigama mudrosti, koje su mnoge generacije pokušavale pronaći. U Babilonu su meleci Harut i Marut učili ljude istini o sihru, ali samo kao iskušenje. Upozoravali su ih: mi smo samo test, ne budi nevjernik. No ljudi su željeli moć, ne znanje. I od tada sihr se proširio svijetom. Stoljeća kasnije, priče o Sulejmanovom hramu ponovo su se probudile. Reklo se da su pod njegovim temeljima zakopane ploče, pečati i artefakti koje čuvaju nevidljive sile. Za mnoge to je bio ključ izgubljenog znanja. U vrijeme krstaških ratova, viteški red Templara sagradio je tvrđavu upravo na tom mjestu, hramu kralja Solomona. Legenda kaže da su ispod zemlje pronašli nešto što ih je zauvijek promijenilo. Da se sada malo osvrnemo na drevni Egipat. Drevni Egipćani su gradili hramove i prizivali moć. Džini i šejtani koji su ih iskušavali pojavljuju se u dimu plave, zelene i crvene boje, u likovima mačke, zmije, psa ili konja. Upravo onako kako Islam i govori da se prikazuju ljudima. Oni su ljude zavaravali i činili da ih obožavaju kao bogove, obmane iz nevidljivog svijeta koje su ih odvodile daleko od istine. A otkud Egipćanima uopće ideja o takvim likovima? Ono što su Egipćani slavili kao božanstva zapravo su bila stvorenja iz nevidljivog svijeta. Sulejman a.s. je kasnije naredio da se sve takve tajne i spisi sakupe i zakopaju, da ljudi više ne bi bili zavedeni sličnim iskušenjima. Istinska moć uvijek je u Allahovoj ruci, a ne u onome što ljudsko oko vidi. Drevni Egipćani su obožavali bogove u likovima životinja: mačku Bastet, zmiju Vadjet, psa Anubisa, sokola Horusa. Njihovi hramovi su svjetlili bojama plave, zelene i crvene, boje koje su povezane s moći, zaštitom i magijskim silama. Ali islamska tradicija nas uči da su takvi prikazi često bili maska za džinne i šejtane koji su ljude zavaravali. Kada su templari stoljećima kasnije istraživali hramove u Jerusalemu, naišli su na simbole koji su ih oduševili: trokuti, oka, zvijezde i boje povezane s drevnim bogovima. Ti simboli su ih fascinirali jer su predstavljali snagu, zaštitu i mističnu mudrost, baš ono što su tražili u potrazi za znanjem i moći. Templari su stoljećima proučavali drevne ruševine i simbole Egipta: trokute, oči, piramide, zvijezde i boje poput plave, zelene i crvene. Ti simboli nisu sami po sebi magični, njihova snaga dolazi iz tradicije, psihologije i vizualnog utjecaja. Kroz stoljeća su postali znakovi autoriteta, zaštite i tajnog znanja, povezani s idejom moći koju su drevni Egipćani simbolizirali u svojim hramovima i bogovima. Priče o džinima i šejtanima dodale su im mistični sloj, čineći da ih ljudi doživljavaju kao nešto nadprirodno. Simboli poput trokuta, zvijezda i raznih geometrijskih oblika nisu sami po sebi magični. U zapisima sihribaza oni služe kao jezik za prizivanje džinna i šejtana, način da se stvori komunikacija s nevidljivim svijetom. Džinni, koji traže poslušnost, prihvatili su te znakove kao svojevrsni jezik, a ljudi koji su vjerovali u njihovu moć često su zaboravljali da prava snaga pripada samo Allahu. Tako su se drevni simboli transformirali iz praktičnog jezika u znakove moći i tajanstvene sile, koje su kasnije preuzeli templari i drugi istraživači drevnih znanja. Pa koliko ste puta vidjeli da jedan šejtan hodža piše neke znakove i simbole na zapisu izmiješane s arapskim slovima, onda ga savije u trokut i kaže: nosi uz sebe i ne bacaj.
Sve to ima svoju simboliku i značenje. Po povratku, templari su postali najbogatiji i najtajanstveniji red srednjeg vijeka. Govorilo se da su otkrili drevne simbole svjetlosti i tame. Za neke hram je simbol Božijeg znanja, za druge vrata prema nevidljivom. Ali ono što su tražili mnogi nije bilo blago ispod kamena, već moć nad svijetom. Iz legendi o hramu rodila se simbolika geometrije, svjetla, oka i pečata. Ta simbolika je preživjela stoljeća i pojavila se na zgradama, novcu i pečatima moći. Danas na tom istom mjestu stoji Al-Aksa, sveti hram svih poslanika, mjesto svjetlosti gdje su istina i laž oduvijek u sukobu. Ispod svetih temelja mnogi i dalje kopaju. Neki traže hram, neki moć, neki samo istinu, a neki očekuju dolazak lažnog Mesaje. Ali Kuran kaže, a Sulejman nije bio nevjernik, šejtani su bili nevjernici, učeći ljude vražbini. To nije bila borba između naroda, nego između svjetla i tame, između znanja koje vodi do Boga i znanja koje čovjeka odvodi od njega. Pred kraj vremena pojavit će se obmana koja će nadmašiti sve prije nje, lažna moć, lažno znanje i lažni spasitelj, Deđal. Istinsko znanje nije skriveno u pločama ni knjigama, ono je u srcu koje se pokori Stvoritelju.